Ku isaha y'isa 9:38 zo kuri uyu wa gatatu nibwo Minisitiri w'Ingabo w'igihugu cya Afrika y'Epfo Angie Motshekga imbere y'itangazamakuru yatangaje ko Perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa yahaye gasopo ingabo z'u Rwanda zikomeje kurasa no gufata bugwate ingabo z'igihugu cye, ndetse avuga ko Perezida w'iki gihugu yavuze ko nibakomeza bizafatwa nkaho ari ugutangiza intambara yeruye. Uyu Angie Motshekga ushinzwe ingabo muri Afrika y'Epfo muri iki kiganiro yajyanye n'itangazamakuru, Minisitiri Motshekga yakomeje avuga ko ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitigeze zivanga mu mirwano iyo ari yo yose, bityo ko zo zidakwiye kwicwa. Uyu Minisitiri w'Ingabo muri Afrika y'Epfo akimara gutangaza ibyo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yahise ajya ku rubuga rwa Twitter avuga ko Minisitiri w'Ingabo muri Afrika y'Epfo ibyo yavuze byose yabeshye, ndetse ko ibyo kuvuga ko ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zigarure amahoro nabyo atari byo. Yongeraho ko Afrika y'Epfo ubwayo ariyo yemeje ko ingabo za Kongo FARDC arizo zarashe abasirikare ba Afrika y'Epfo. Minisitiri Nduhungirehe kuri Twitter yanditse ati reka ibi mbishyireho umucyo. Ati ingabo za Afrika y'Epfo ntabwo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro. Ati kuba abayobozi ba Afrika y'Epfo bari kwataka u Rwanda ni igihamya cyabyo. Ati akamaro k'ingabo za Afrika y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo kazwi. Ati ahubwo ku rundi ruhande barinda Perezida Tshisekedi, umutwe wa FDL n'abasirikare bawo ndetse n'abacancuro baturuka i Burayi. Uwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe wasubizaga Minisitiri w'Ingabo wa Afrika y'Epfo watangaje ko iki gihugu gishobora kujya mu ntambara yeruye mu gihe abasirikare ba Afrika y'Epfo bakomeza kugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo magambo ariko Minisitiri w'Ingabo muri Afrika y'Epfo yatangaje ahabanye nayo Perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter, ari naho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahereyeho anenguye mu Minisitiri w'Ingabo ku magambo yatangaje. Mu butumwa burebure Perezida wa Afrika y'Epfo yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko kugeza ubu igihugu cye kimaze kuburira abasirikare 13 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri iki gihugu. Yavuze ko imirwano yabaye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanagize ingaruka kuri izi ngabo za Afrika y'Epfo zagiye kubungabunga amahoro muri iki gihugu, bityo ko yifatanyije n'imiryango yaburiye ababo muri iyi ntambara, ariko ko bidasobanuye gutangiza intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, ndetse ko hazakoreshwa inzira ya diplomasi kugira ngo izi mpande zihanganye zishakire umuti ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu butumwa bwa Perezida Cyril Ramaphosa ni nabwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahereyeho asubiza uyu Minisitiri w'Ingabo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Igisubizo cya Perezida Kagame yagishyize mu ngingo 5. Yabanje kuvuga ko we na Perezida Cyril Ramaphosa bagiranye ibiganiro bibiri muri iki cyumweru byagarukaga ku mutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ibyo abayobozi ba Afrika y'Epfo bavugiye imbere y'itangazamakuru bibasira u Rwanda bihabanye n'ibyo baganiriye. Ingingo ya mbere mu gisubizo cya Perezida Kagame iragira iti RDF ni ingabo ntabwo ari igisirikare. Ingingo ya kabiri mu gisubizo cya Perezida Kagame ivuga ko izi ngabo za Afrika y'Epfo ziri muri Kongo zitagiye kubungabunga amahoro kuko ibyo biri mu nshingano za SADC. Izi zikaba ari ingabo zishyize hamwe zo mu bihugu bya Afrika y'Amajyepfo yose. Ingingo ya gatatu ya Perezida Kagame avuga ko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa atigeze aha gasopi iyo ari yo yose u Rwanda, atekereze niba yarabivuze mu rurimi ntumva. Indi ngingo Perezida Kagame avuga nuko Perezida Cyril Ramaphosa ari we wibwiriye Perezida Kagame ko umutwe wa M23 utigeze wica abasirikare ba Afrika y'Epfo, ahubwo ko abasirikare ba Kongo FARDC ari bo babikoze. Naho ingingo ya gatandatu Perezida Paul Kagame yatanze ikubiye muri iki gisubizo yagize ati niba Afrika y'Epfo ishaka gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo by'amahoro, ati ni byiza kandi ni ingenzi, atari ko Afrika y'Epfo ntifite ubushobozi bwo gufata inshingano zo kuba umuhuza cyangwa umwunzi muri ibi bibazo. Ati kandi niba Afrika y'Epfo ihisemo ubushyamirane, ati u Rwanda ruriteguye igihe icyo ari cyo cyose. Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyiri kuri iyi ngingo ariko reka nanababwire ko igihugu cy'Ubudage nacyo cyatangaje ko gishobora gufatira ibihano u Rwanda. Ibyo byatangarijwe mu kanama k'umutekano ku muryango w'abibumbye ubwo higwaga ku kibazo cy'umutekano uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ubwo yari imbere y'itangazamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yasabiye ibihano u Rwanda, ndetse ashimira n'igihugu cy'Ubudage kuba cyahaye ibihano u Rwanda birimo kuba cyahagaritse inama zose zagombaga kubera i Kigali mu minsi iri imbere.
Uyu ni Thérèse Kayikwamba ashinzwe ububanyi n'amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The DRC welcomes the decision by Germany, not a council member, to cancel its planned meetings next month on development aid with Rwanda and to urge Rwanda and the M23 to withdraw their troops. We are calling for the suspension of Rwanda as a contributor of troops to UN peacekeeping missions. We need to end the double standard, where Rwanda is able to contribute to UN peacekeeping forces while its troops kill members of the MONUSCO mission and the SADC mission. In less than 4 days, over 14 peacekeepers were killed, and this in absolute impunity. Aha Thérèse Kayikwamba yasabiraga u Rwanda ibihano by'umwihariko guhagarika ingabo z'u Rwanda ahantu hose ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro. Kuko ingabo z'u Rwanda zagiye zica abasirikari bari mu butumwa bwo kugarura amahoro barimo n'aba MONUSCO bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo ni Thérèse Kayikwamba bigarukagaho ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Mu gihe amahanga yarari muri ibyo, umutwe wa M23 nawo wari uri kugenzura umujyi wa Goma. Abazungu b'abacanshuro bafashaga FARDC kurwanya M23 bo bari bari gufashwa na leta y'u Rwanda kugera i Kigali kugira ngo bafate indege zibasubiza mu bihugu byabo. Nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa M23 kuko bamanitse amaboko bakishyikiriza ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izo ngabo nazo zigahita zibageza ku Rwanda. Mu gitondo cyo kuri wa 29 ingabo za M23 zagaragaye ziri ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, ari nako ziherekeza abacanshuro b'abazungu baturuka muri Armenia zikabashyikiriza u Rwanda. Kuri uyu munsi kandi leta y'u Rwanda yanafashije abakozi ba banki y'isi bakoreraga i Goma ibageza mu mujyi wa Kigali hamwe n'imiryango yabo. Nyuma yo kugera i Kigali bakaba bahise berekezwa mu bihugu byabo bitandukanye baturukamo. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hashize nabwo hari kwa kabiri abashoferi batwara amakamyo bakomoka mu bihugu bitandukanye bari babuze uko bava i Goma, nabo leta y'u Rwanda yamaze kubahuza na ambasade zabo nyuma y'uko M23 ibagejeje ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Abo bacanshuro bagera kuri 280 bari bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange bariyo ngo basaga ibihumbi 5. Aba 280 rero bamaze gushyikiriza intwaro MONUSCO bakaba bamaze kwerekezwa mu gihugu cyabo. Mu mujyi wa Goma gusa habarizwamo abacanshuro bagera kuri 800 bo mu mutwe wa LAF wo muri Romania, bakaba bari muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uretse kurinda Goma bakaba banarinda umujyi wa Sake. Tweshyize no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho perezida w'iki gihugu Félix Tshisekedi yamaze gushyiraho Major General Evariste Somo Kakule nka guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, asimbuye Major General Peter Chirimwami uherutse kwicwa n'abarwanyi ba M23. Ishyirwaho rya Major General Kakule ryabanjirijwe n'iteka rya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rimuzamura mu ntera ava ku ipeti rya Brigadier General agirwa Major General. Iryo teka rikaba ryaratangajwe ku mugoroba wa tariki ya 28 Mutarama. Ishyirwaho rya guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru n'umwe mu mwanzuro yavuye mu nama hagati y'inzego zitandukanye mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri kuyoborwa na Perezida Tshisekedi kuva intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu yahindura isura mu cyumweru gishize. Mbere yo kugirwa guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru, Major General Evariste akaba yarasanzwe ari umusirikare mu gisirikare cya Kongo FARDC, aho kuva mu mwaka wa 2023 yari komanda wa brigade ya 31 izwi nka 31 Rapid Reaction Brigade ibarizwa mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema mu burasirazuba bwa Kongo. Major General Evariste akaba hawe kuyobora Kivu y'Amajyaruguru mu gihe akibazwa uburyo azagera mu mujyi wa Goma ngo atangire izo nshingano kandi waramaze gufatwa na M23. Reka tubitegereze turebe aho byerekeza. Natwe icyo tuzakora ni ukubibagezaho kandi ku gihe. Icyo musabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru yose atambukaho ajye bagiriraho igihe.